destino. Waveru TV nkereira horena ramiti endongi tarikini 10 mweri ni wa 10 mwaka ni wa ngirichire mirongo iri na inya ape huduma nde kene huduma nde kana ni mazingira de ngwati ugeni na gitio kinene kiri Meru TV muthenya ireketie programa bwega da muwanja cha muthenya niukambeta Lilian Wangaigi na tukiamberia na ndeto shitu katamberia rutere rwa Tigania East Arandi sisi wa Tigania Central ne Jackson Orienye na umiri tena kumeneria hanene harui wamwe na nyui wanchovi ndegeni watho ni araha umiri tena kuruga guku wanchovi wamwe na kunyogo ku wanchovi ndegeni watho igutumite kithomo kiumba kwigua gikinda mamono ntereinu mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturia wa Thereja mwe hutudhuranirite remote. Kuna mambo ya child labor inatendeka hapa. Watoto wanaacha shule wanaenda kuvuna miraa na kuuza miraa. Wazazi, hiyo si tabu ya watoto, ni tabu yenu ambao ni wazazi. Mtoto akitumwa nyumbani kwenda kuleta karo, mzazi anampeleka kwa shamba kuvuna miraa. Kama we ni mzazi wa aina hiyo, ni onyo. Mimi sikuombi, siku ya leo sikuombi. Na nitakukujia. Kuanzia leo nataka kuomba principal. Wale watoto ambao walitumwa nyumbani na hawajarudi wamekaa more than 1 week. Nataka majina yao na majina ya wazazi. I'll arrest the parent. Nitashika wewe mzazi nikuweke ndani na utatuambia kwa nini mtoto upeleki shule. Na uko na miraa, uko na nini, unauza. Wale wazazi ambao pia ni walevi. Wazazi ambao pia ni walevi, hawezi kutunza watoto vile inatakikana. So, pia tunawapatia onyo. Hebu, a situation where baba ni mlevi, mama ni mlevi, na wako na watoto kwa nyumba moja. Hata tabia. Natukaribia ndeto shinge gatothi mwanka rutere rwabore arage kundi kimwe ke kuru rutere rwabore kithangarene bore bomerete na kuthondeka gikundi kenge nikenda kiumba kuigwa ikibatetheria baba kuigwa bakibukiria ki mutorire bobo yete warira mutorire wonekete kumba kuigwa ogetia anene akiarie charende wagikundi gikina rombete anto bomekuwa bakibumiria bathengire kiri gikundi nikenda bomba kuigwa bakigunika na pesa cia thirikari iriogo pesa cia gafu na kaingo kwibukiria kimuturire kuruba kuma Kithangene wa ndini ya Kirua na ariba ruthite gikundi gikwibita Glory Star na mworoto gukaniria boke na njira mwanya mwanya batwe ituthurana turi ekuru itwamwire gutethania nuntu nturete na antu baba ingi na njemwe na aria ingi na aria turakara nthi turi ekuru akainine kanisa ya Full Gospel Kithangene turatu kuthuranagia 10 tukiguraira omwe kurunguku twaitaitia twambiriria kuthurania egana tukiuraira mwe kurumburi na nande citang'ana no katuciumitie gutethaniria tugura mburi ing'ana twigura kaburi kinya kanini ka 5,000 itugurite mburi cia antu 5 na itukwitikiria twikinya kuria mbeca ithira tuketha tuguririte o muntu wonthe mburi uria uri gikundine kia Glory Star. Gikundi iki kionete kanya ga kuthomithio bura bomba gutumira mbeca cia thirikari kiri ikundi githomo kiria bathomithitwe penina kinya murugamiri munene kigina kia thirikari kia Uwezo Fund ntere cia bure arua kandi ongirite ikundi bia kithima na ngugwirwa sana
kwija naja nture neje Rwanda na ekoro bakara Rwanda naja barembera nabo to barikanaga ende narwa bena kugwerwa muno mpumbete gukinya naja nikenda nga create awareness ya mbeca cha uwezo na kwaria uma ekoro ibatigeri batu turi ofisini tukaraga kurionga mashinani ekoro baba batemenya kana ikundi bya kina mama ikundi bya youth ikundi bya antu ba mawathe batemenya kwina mbeca cha thirikari irio kwerwa sana kwithira ekoro bena wendo bena table banking chao kwina ekoro bamberetie chiringi kwena ekoro bamberetie ko Sairok chiringi 50 bamberia kibao bamberia egana na narua bekuraja jababa ndiongereta narua bamberetie savings chao cha chiringi egana na ibombete kugurira ekoro 5 mburi na on top bena mbeca bako thioronka nacio na ndeto nko baitana na ndona na ekoro active na bena requirement chionde na kurikia kuba form yetu ya Uwezo Fund. Nkuruki Penina na rombete kuru witonyithia kirikundi mwanya kingo bomba kugunika na mbeca cia thirikari. Na thirikari nitengete mbeca ciekoro itena interest. Mbeca cia gukiria mwekoro wonde na ekoro inko baromba paumenja ciao beja bagwatana na ekoro bangi kethira we mwekoro wabure no tege kundine chumerie ojiunga na ekoro bangi no nto thirikari te utethia we wenka thirikari gatethia ekoro 10 gwitia this year February ituranenkanirite milioni 6 na mbeca iji cieta kirikundi bya ekoro na bya youth na bya antu ba mawathe na narua inkothithia follow-ups inkona ikundi bienderete bwega mbechira twabaere ichiokerete ikundi mono kwena gikundi ndena history ekyo tokinenkera mbeca 750 ibamberetie kugura plot na ibarathirekererie plot iu na bamberia gwaka no mbere ekoro ibaratigi na machinani ibachiunge amwe nye ekoro 15 kinya ntora yethira ine ekoro nkoro kiegana ibaciuthurania 15 barenjeste ikundi kuma Kithangene Wandini akirwa na rige ciugo mbunge kia Mburi nkiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi ibwega gaki Mutegi nonto bwari botienu gatume rotero rututhi mwanka South Menti na nyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua kuthira mbere na kwigwa kiebeberwa gitini imbunge nene ya Gathegoroni na muswanda wa kumweberia gitini kuthira mbere na kwigwa wekinyithwa mbungeni ya Senate ntuo ya Igoro na munene kana speaker munene wa mbunge ya Senate thira mbere na kuga muswanda uyu kathira mbere na kwigwa kithikirwa mbungeni ya Senate kiumia tuthiete tariki 16 Jumatano na tariki 17 Aramithi ndendu kembethe kuma South Menti bomirite na maoni mwanya makonie muswanda uyu wa kweberia munini wa rais Rigathi Gachagua ni arankuruki bomirite na kuromba Senator Meru Kathuri Murongi atikathi na mbere na kwigwa akeba kana arungame na buge bwa Ameru Norigiji, Noruto, Norigiji, Noruto. Kufa makanga. Bau ni akariba nkubu na kinyanthuke mbethe kuma kiri gicigo mbunge gia South Menti aria baumirite na kuga bo batikugwatanira na ethithia ria jumbe aja kaunti ya Meru na Kenya kweberia Rigathi Gachagua utongeriene nkona bakwinga Gachagua na mantu jau ati tuguria nuntu twathurire antu bau begi ntu kimwe twabaringire vote imwe tutaringire Gachagua kando na Ruto kando na ndipe ngomo ikumanisha ofisi yetu ite fit yonthe bafayo wana bonthe bu bone bwakwa nkona ndi Mumeru na abunge batathingatire uria twaberete na uria ko batari batathingata ibaregera umwe barameka milioni igere muntu MP betu barita kontrali Bruna ora tukwenda MP ya wetu Shandrak Mwiti utekintu buru athikiritie mwananchi ora kwenda actually nyate ya ground ina tutemonaga indage atura ndagene MP wetu nya tutamona ground ina buru ndira kwira MP wetu nararingire kura naravotire yes ndenda kumwira kwetha na kwitikia nararigitire what is right neja rozo eja gikethagia mtu South mwananchi wa South Menti amwira naringire narengire Gachagua eja gitukethagia na nkobo etwira naragitire bwega atikenda tujukia nkethi ciawe ni aria nkuruki atongeria baba bamenerete mutongeri wa mugongo President William Ruto bunene na kuga mutongeria uu na ndiga kurwana baria bamuringire kura
ndauga atiri utikenya terea igatuko batu tutunyo ntubetu kinya tukagitata twatonya mwito twinde twatonya mwito na njensi neo eciomie njensi ntoko bagwata imago eciomie tumenye ikenya yetu nibo bena thina kamuntu gagotura gachonga mai gachonga mumago gakinya mai ikereu awo gachegwa tukwenda kwira nonto thaici nande bakwingaingiritia kamwichone ijo tutethia nande nagwe kamuntu kaga tutiumboke nga twetwinka igora tutethia tumbe okenganiria amwe nawo nande ugo nonto bagukwinga ijo tutetherie tumbe okenga ingabwega nande nonto kamuntu ka tutikomba twetwinka muntu wetu iruto muntu wetu ino achandiraki abugetaniria amwe bumbe inera nene buru iruto athingatiri present worship we bachandiraki nandi iromba ni kirisinito Meru Kathuri Murungi na kinya nyomba ya seneti bethire bakithikiria uria Meru bakuga Kathuri Murungi tiga thikiria mwananchi onthe aja ugeta state house wanjiria kwiro mantu yakwo ijanthe aja uthikirie mwananchi na mwananchi no batu tugotethia twingwa aja Kathuri Murungi senator wetu wa Meru twagetere Meru negetere public participation na Meru ba declare bongo bauga atiri baba riaja bogere bokwenda kadigathie ngwa kana bote kwendengwa bogere ndo kana kare turenda kwira atiri mugambo ja Meru yo tachensia Meru ariuga gwatwe karigathi Kathuri oke karigathi gacagwa anjeri aruto no winyeretie mtu wa biashara no winyeretie muremi no winyeretie mukenya wonde ore wonde ore twenda kwa gwateka kwa mtu batere gutongeria gegwita na tongeriwe William Ruto gacagwa ejere au daktari balibothingatere au Kathuri nagwe ugathikira awa andigiteta mukananiria nabo onera peobugi wampe kwenda kwira Kathuri bona bania gacagwa nyabo tonto bento kabani rukire asubuhi na mapema kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma Bega Jeff Wagituma gaturinge gataro mwiko mwaka kaunti ya Tharaka Nithi na Boakari Terenuchi ya Tharaka onomunogeshu wa mbunge Kithaka ibumirite na maoni mwanya maigie kurutwa kana uringi kura bwa kweberia munini wa rais Rigathi Gachagua gitini na indi tukwatarira na mwandiki ndeto wetu kuma rutere wa Tharaka Ndagara wa Iguna nikenda hatua ndeto na njira inkinyaniru ikundi mwanya kuma gwandia jagari gagetiga munge kia Tharaka ibigunekete na mbeca cia ngafu kuma kiri obisi ba mujumbe mwekoro ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu Gaishuri ni metani Chakariga Ward Tharaka constituency Tharaka Nithi County hatu wanankera Gaishuri Women Group ngiri egana remwe na idandatu ya magana mairi 93 ni wengo shokeria bunge ba Kenya baratuandirite wanu katho sana nonto baruvire bora mwananchi wengo wa kawaida arendaga nonto Gachagua atura kuwa mulima lina ntu banyere na Nakuru ibo mulima leto wetu mulima koko wetu Tharaka tutirerami ana betu baya kuona rami nara bwa Nairobi ibathia atwa kuona rami kogu turenda kugo gekeno kia twina kyo ke President William Ruto na bunge bara turenda seneti ne ruthe gogu kwa ruthirwe goro na jumbe na barikia kotini ogwa kai kotini ethie murebo ya muregire kai ya murega Gachagua enuke na arikia kwenuka turenda Gachagua athaikwa na magocha mara impeach toimo turenda wewe ngwa kaunti nu ciake kume munthe chingwe cionthe na iburunchwe Tharaka twekero rami na mbeci nontu ichimbeci ya ciarire rami ya kuma cia Kariga kuthiura gate rami ya kuma Miomponi kuya Nkondi kuya Atunga kuma Mukothima Gachiongo kuthika thanga cheni Gachagua ukaya kwegua incompetent enough atibatiri kwegua ari deputy president akiaragia rwaria mulima na nontu nakwaria rwaria mulima ta regional commissioner naurwe
ire arwa kinya Meru kairi wegwa titha ino arayite kurira ire arwa kinya Tharaka Nithi ire arwa kinya mbere na urwe mianka ya mbere mianka ya Tharaka Nithi mianka ya Meru mianka ya Isiolo auru ire akinyite na tige kuga no murima na uge no mathira so okaya kwa kuri untu President Ruto mba utethia Gachagua okaya kwa atie na bata na kumuthaikithia ri kia impeachwa na mutwikithia regional commander regional commissioner ijo wira ira kumba oguto kuwa Gachagua nuntu ena corruption na enuke kwao Nyeri agakare nthiguru nuntu wege wira yaki imurima kuma rukiri rathita no ori murima tutikwenda ndeto ini ciake kugokania Kenya na turenda muntura akawatithania Kenya ogu abunge baruthire bwega muno na turenda iro na ara senate ne mutera kanya turenda imwenukia direct athi na areke kwenukwa account inu ciake cingo cionthe nuntu mbeca inu icietu cia muingi inu enyangitio ogu cichokwe na nikenda ituruthira maendeleo Gachagua narathukire na ugo narathukire gitiki na mwene ora abatiri kwewe gwege ora bachindagia bantu bairi batigere antu baire gwatwika kindi kino qualify na kira gintu kinya kura chinda na nontu na chindite na gite mutha thuchire na njire thuchire na choke kurema nontu injira cia ngungo ciare igicokerwe mwene tituiye churuare no Gachagua ekirite na ekirwe nontu bwa mbeca churuare tare yake ya kindiki Gachagua turenda kwa wewe kuruta churuarira nene nkero kindiki ekire nontu churuare ne kindiki rari na ibuto gogu na twera Ruto wewe tire nke akindiki tigoto agency ya Tharaka Nithi na Mount Kenya murima toga kindiki no murima waugire na ajume bura ugie kindiki agaya aende deputy yagu na nekenda amu prepare yagu mwanka 2027 2032 kindiki atwika president wa Republic of Kenya na agatwika nuntu imwana wetu ena maono mega na Kenya bondi bakumwenda na ingwetegia akarau akaruthira Akenya wira embega nyago muraithiria wa Meru TV ngwitigia hwina maoni maku mwanya makonie kumurutaruta gitiri munini wa rais Rigathi Gachagua gwachakura ndakwirire Mwanike Nyoro hationaga kimwe na mathingatanite riboti ino igatukimbia muthia wa maratu kubanganiritie muthenya wa mbe nanga kwendera muthenya umwega hoyorithari mo byo mwene nyamurungu tugwatanire kairi niyo kambita Lilian Mwangangi.